Bara. Kano jeno. Bara mweya. Towards the gate. No, you clear them, I'll handle this part. Don't worry, you clear me, I'll handle this part. It's okay. zacu mwaje gutaha ubukwe bwa General Kayihura ndabakiriye mwese mwikomere mu mashyi menshi cyane. Yewe kuba umukuru wo kuyobora umukoro wo gutegura ubukwe kandi nka chairman wa district hawe umugisha wo kugira ngo twakire abashyitsi bacu b'imena nyakubahwa generali wacu twari tumwiteguye bamwe ntabwo bagiye kubera ko bagutegereje none ubuje turahabwa nyakubahwa Mwenda turakwakiriye wadufashije kibyeyi ufatanyije na boti abacuruzi ba Thank you very much for allowing me because of that one action. Mutware nyakubahwa General Kayihura ntabwo nagira ibyo mvuga icyambere tunejejwe yuko uri natwe abafumbira waratashe vuba kubanzurira n'umucyara wa next president, the next first lady. Wow! Nabonye urabona sasa bakamwitwe n'umukobwa mwiza rwose barakoze kurubanga neza muzeyi none kame umugisha imizindaro ntayiri kuvuga sinzi cyabaye twigira imbere kandi zigira imbere n'abakuru bari zigino okay yakira abashyitsi be kugira ngo tugire vuba abakwe baraje bashaka gusubira iwabo dushaka ngo basubire hakiri kare kandi mwabonye njewe ko kuba MP byoroshe kuko ni nabakomeye byarangiye Wakoze chairman umureke General MK What's the problem? Okay. Na uyu munsi ntabwo ari uwanjye akazi kanjye kwa kubaza imanzi yacu yego uranyumva yego kambashime ko mwakudufasha bamwe mwaduhaye ibintu byinshi byo gukoresha uyu munsi no kunezerwa twanze kugira ngo tutatangira umukoro tutabazaniye imanzi ikabaramutsa ikabereka urukundo natwe tukabereka urukundo tumufitiye. Yes. Arashitse Muraho yego turaho muraho neza turashimira Imana mwakoze kuza
Imana ibarinde. I am very happy to be here. At this function of Saba, General Kale's daughter. This time we have come for Saba function. But next time we shall come to meet the people. We know that we have a lot of support in Kisoro. So mwebare mnonga mwebare kwija mwakoze cyane katuza ha mukoro hati katugende ku mukoro Imana ibane namwe mutureke tuze ha mukoro murabo neza yego twashemerwa mnonga kwija kubareba twashemerwa no kumwija mwinji sima mnonga kutukunda kandi tubashabira ntanga kumenemwe kandi zo mukoro mwebare mnonga Umuhozi is here. You know, Umuhozi, we credit him for having played a very great deal in having Kayihura general out of that mess he was in with so many allegations of bad manners. Yet he has been working with our president, constructing this country's security system. And for us, Umuhozi is a friend to Kisoro, is a friend to General Kale, and he's our next president when Museveni retires. So we are celebrating with him because after all, he's here with the family. So don't worry about whatever we think and feel about Muhozi. Muhozi is our brand, and I'm inviting him officially to come and have a big rally to, you know, enjoy the Bafumbira. Today is a private party, but we want to make a public party for General Muhozi.